i se so te chen la kala ulom la vek chu a minister puke sap danga chuan mars ni som pali khan Longtlai district a Myanmar ram ribula zorin puile Longtlai solid waste management system te amuna ena a thazonga mason na mang tura in bu se masaka tul thu asoi puke sap danga chuan Kaladan multimodal transport project hona ni huna Mizoram in konghrang rangin mason na ra bithar akai don ti soin he kong pui hi zo ani chuan sum don na lian zo kalpui ani dona Longtlai ba ka Mizoram hun rang ranga cheng te tan ham thatna tam taka thlen dona chung ko tam tak tan ei zon na asiam dona chuti rol chuan mason na hian a che zonga Mizoram mi pui angong a hlo oma a tha zonga mang tura in buat sei hi nama sa na ya thul ati Mizoram ta na chen fa gom le mal som na tura sarkar malak na himol phona thlen tu ani thei ti hriat renga thul mal som na thlen tu ni turin sarkar NGO Zoram mi pui kan lo in buat sei poimo ati Longtlai district chu kot chuaro pui alani don wangin an maba ka an din mun tur chu a tha zonga chhortuma in buat sei lok turin mi puite a cha bokan heti lion health minister Pilalrin pui chuan tuikol not health clinic at lo a sarkar malak na in ra tha a chhuat tan ni na soi ve bok Pilalrin pui chuan tuikol not chu venglian ni ma sela hun rei tak chung an dil health sub center an mu thei lo thu soin in bial to MLA na VMA ma kan rem chan masaka kan peta cheu ni ti na soya ZPM sarkarin kum ni melam hu to ti soin Pilalrin pui chuan kan malak na te poin ra tha a chhuatana kan ha thole ma chop te po mu theina om chhoutana kan tram kan man zo meu chuan Mizoram hian mason na kong tam taka mu don ani sarkarin hrisel na lam angai poimo thu a soi bial to MLA pulal hing lova mar minister of state point kan bial te harsat na min hriat puya kan dil na min ti hlotlin saktu health minister chunga hinlung takin lom thu kan soi ani tin a soi ve bokani heti la hian Mizoram taxation chuan sarkar kumkal mek sang ni somni panga ni ruka hian tlasom pakhat chungin chia cheng vebel che sang khat za som sari pasari point paruk paretan muto a kumsom ni pakhat chunga chian mu tamber kumani to kumkal meka thakhat mar chala taxation ina chian mu dan monthly annual achievement an taran danin kumkal mek thlasom pakhat chung April ni khat sang ni somni panga atanga February ni somni pariat sang ni somni paruk thlengin chia cheng vebel che sang khat za som sari pasari point paruk pariat mu ani sarkar kumtin a chia mu za thi taxation chuan kum sang ni panga sang ni paruka tangin antar langtrana kum sang ni panga sang ni paruka chia atanga chiarin kumin hi kumsom ni pakhat na ni in sarkar kumtina kumsom ni pakhat chungin kumin thlasom pakhat chunga chia mu hi halatam berani hetilayan kum sang ni som pakwa sang ni som ni pathum chungin samagra shiksha Mizoram hoya advertisement chu in thoktu zakwa som ko pakwa la kan nia advertisement chu alovin thoktu zaruk som ni pakwa la kan ni thung chu sang ni som pakwa le sang ni som ni pathumin kar chu thil thlengani ZPM member TBCL venchunga zona zia ka changin education minister Dr. Vanlal Thana chuan kum sang ni som pakwa atanga sang ni som ni pathum chungin samagra shiksha noya advertisement kaltlanga nalak chu zakwa som kwa pakwa oma hemi chung vekhian advertisement lavin na thok zaruk som ni pakwa la kan ni ate Education Minister Darlan Danin Samagra Shiksha Nwaya Health and Physical Instructor Lak Tezinga Nurse Health Worker Bachelor of Physical Education Ema Health Le Physical Instruction Pethei Tura Certificate Naimi Somli Pathuman Kum Sang Ni Som Pakwa Sang Ni Som Ni Pathum Chungin Samagra Nwaya CRC Som Panga BRC Som Pali DPO Somli Pathum SPO Somthum Pakhat Lak An Ni An Vain Advertisement Chua Lawal Lak Vek An Ni Otun Lai Chu Iran Lam Buena Wangin Ges lama harsatna neu te kan tok chawania hei Iran khanin India longte a chhuwa bika sarkar dang longa chhuwa du lo ti te kan puan kha Iran le India le china thatna wang hianin hei harsatna lian tak kan tok don lo ni in langa West Asia ram ranga boime kara zirtop ni liam ta khan India sarkar noya shipping corporation of India enkol longlian panhi Shivalik le Nanda Devi te chuan liquefied petroleum gas LPG Purin India Hanron Panti Ministry of Shipping and Waterways Special Secretary Rajesh Kumar Sinha chuan soya India longlian panhi hian West Asia tuipui huam chunga munkhir khan ber Strait of Hormuz aron paltlang toni in Sinha khan soi Prime Minister Narendra Modi and Iran President Masoud Pezeshkian phone call abiak nuwa LPG phurlong panhi hian Strait of Hormuz sianron paltlang toa long panhi te hian erong bolna gas metric ton singli sang ruk bor ve avain
metric ton singkwa sang ni jasari som panni an phurani voin hian a ron thlenna tur Mundra Port le Kandla Port a thlen man be se ni heti lai hian Hormuz Strait a hian India longdang somni pahnian latang khang mek thung External Affairs Minister S. Jaisan Karan Iran Foreign Minister Abbas Araghchi abiak nuwa India long pahni te hi phalna pek ni in hemin hu hian buena tok lawin Strait of Hormuz an paltlang thaya Iran chuan Strait of Hormuz hi alathunun zela phalna tel lo chuan har sanna sang to thayani US Europe le Israel ram long lian te tan kho khirna ala siam rang boka Trump chuanin ram enge mozat tho puya somin helai Strait of Hormuz paltlang dan tur le long bungra phur le tuel thei phur te escort dan tur te an duang mek ani kha Union Minister of Visual Goyal chuan Indian business leader wat sani somni paruk hlanna thua soya West Asia buena awangin oil phur konga harsatna umma se India tan crude oil le fuel le tur dap konga inrem na siam pui tur anei that thu le India din hmuna that thu soi Goyal chuan gas supply khaila ka wanga erong bolna lama harsatna chok na turin konvar tui da that sa engemaw zata thu soya LPG le LNG bi ka po momo phuruk thayani na turin ramdanga tanga chok lu dan turan boipui mek ni ina soi bokani Gulf lama indawana halakal zela Russia Ukraine an lain be mek boka chuti lai chuan North Korea chuan ballistic missile soma kap chuak North Korea chuan US le South Korea Sipaitan joint military drill an nei mek lai in kar liam ta khan ballistic missile soma kap chuak ni in so lam thu thar te chuan an soi Japan Coast Guard chuan North Korea ballistic missile ka chua hi an Japan economic zone pon lam tuipuya atla tian soya missile hi North Korea khopui piangyang bula tangin an ram huna inrin ni chon hodar khatle minute somni vel khan ka chuani anram kho chaklam tuipuya ka chua ani ti South Korea lam report chuan an soi North Korea hian ballistic le cruise missile hi kumsom ni chuang chuan lo en chin fo to kumsang ni paruk khan UN Security Council meeting a en chin hi khapni in shrek na pon lo siam to ma se shrek na siam ani chungin missile hi siamin ale en chin chun zom rengani South Korea le US hian South Korea chimlama joint military drill an nei meka hei hi invena atan le North Korea sipaiten an bei thut pala lo in bo seina ta an tiani Indrini Khan River crossing drill nein teng le armor combat vehicle te an manga South Korea hian US sipai singni sangriat zanga velan meka fighter jet squadron da ani bokani ole khati china khan ganan du tok photanga il thleng thar te he channel a hian kanon update